Yo, of course, you know what it is. We are in the greatest city of all time, New York City, baby. Yes, of course. Many people have been asking me, you better come press the woman in I've forgotten the name. Is it Thanos or Buakwa? Yeah, Thanos. It might be Thanos. So yeah, of course. But I went to Seattle. So I went to Seattle to take care of my business. Those of you who don't know what Seattle means, Seattle is a city like the New York City. Ebusian, that video be a trend on social media say Twene Jonas Abagana. Na in that video no omutwa airport baby a Ghana for arrive no nti no at the arrival side no a dom epu aba ho no mo nyina say Twene Jonas aba entompo so omuhu no but ebise mu na say dia Twene Jonas mai ebise say waba a ompene say obia be hu no na we na ebise che say Twene Jonas ontimi ba Ghana da enam de we a wetimi dim penifo bi atrem na wa cancel fon sebe ede achuro mo no wa koye enkomo abebe na edi ebi hu no say Twene Jonas ensem kan na o kan de ne papa mu na o kan abone bia endi echire bi hu no say na e kasa ya na o kan no enkoyi ntino aban kura nyaana ode ne befa emrakwan so but we nyina ko wie no Twene Jonas ababonten aba responde na ne response mo no we true punch lines dama asamojan a true punch lines afa underground artist na ekunu wo Kumase ne ho ebusia mayentie no na fe subscribe my page we ni mi adoma so sena me upload bia so na on sabeti mi aka me the trending news, spiritual programs and political shows and am bro. Yo, of course, you know what it is. We are in the greatest city of all time, New York City, baby. Yes, of course. Many people have been asking me, you better come press the woman in I've forgotten the name. Is it Thanos or Buakwa? Yeah, Thanos. It might be Thanos. So yeah, of course. But I went to Seattle. So I went to Seattle to take care of my business. Those of you who don't know what Seattle means, Seattle is a city like the New York City. I mean, New York City is bigger than it though. It might be bigger. But it is located in Washington. So, Washington is the capital state of the United States. Do you understand what I'm saying? When I was coming in the Empower, you know, my Empower consists of massive and ultimate driving machine which has the beast V12 engine that comes with the 2,500 horsepower. And of course my car is brand new, so I have been registered it. So I was flying on the road and the police for any moment. But the two boys mo ben me kakra na fly beast, you know. The fly beast, you know. I'm saying go forward here. Say lucky me say me register me can just come dey ayi baba me so ofie omo dey I take it bed you want never me ofie because nkwasi speed ya na me kon omo mo fro plane kura ma beduru ene na America ene na New York sorry omo nyam free Seattle e meduru New York enso ma ba beduru antimu a mo say abrante na yakunu no me fire maame no ene ne baba ya no nya say Ghana police be no foolish case anu ntina maba bicycle ni siwo na me de phone atoso me the way from anu kakra na as a manual too much. Okay, with that being said, let's get into it. Of course, Obaso anu a share what man print said the Rabia no.
abrantie na yaku no otano so no onye kromfo sana emaya omutie na da bia ka se emma we say we stay away from emma odwan every 1 minute bia bicycle ne guo no ibi na fanante oba wi ase woni wabusuan panyini nyina omunya hu common 10 billion poda memeka akoba etimito akofo adu V8 ni be 5 and 6 meka akoba omiem power no that is the kaba keke koba shase software eguso etimito ai trace bu achemo cars no matoto a omo friend omo si omo ewiase nyina ya omo dia, and that's the software, the M package software that I got on my car only. And so then I mean here and I mean impna because when we say okofa omo the ebekwa kowie problem obi anywhere ono ti America oni yire a onye skani omo minimum boys omo ne yire omo mpemai obi a millionaire obi a skani because me say you the fancy abo say in America abo 2 a.m. say me wa yire a na nka me be pie 2 a.m. and ke problem afi na obe frefre obi a abo na mane 2 a.m. no manye na makofa sika amabai enti yo yire no ono e so da na yire nchen obe da ye owi ase enti problem after problem no omu uwa yire a anam ubeye ma se ma unye da because omo no me oboy se omu di machi a me de omu koye adwuma ebuwa meden mefre na enkoda menanti akofie no ne yire se o mama police wa be fa no edi entu na mama police wa be fa na wo si wa twantrato no so se ne yire ne bo no ai ni kuru na bo no look at this enti emuwa we omo ye muwa complete o ka se ejoko on arokali otonyum oyeye enyeska odi etwesem akofo oba be sifie e ware no oba na me yakukuru na kwesi prison arokali chem sesia be ma na dada mu a no no wotwe ne de nene o da arokali fie ho o wotwe no otonyum no hu ni si onya ni sika no de to Rolls Royce se de amene me de to Rolls Royce ni BMW mi twia ka hwan na de ne what is ka chitida wo safu ahye obotoma hwan na ebeje ka na fruzem wo safu ahye obotoma hwan na ebeje batoba uche onwa akwehye bema foforo dem onam na ode ne numbers ma mema sa ti oba wire na bema bi frefre na kai hu so onwa na de number na komo bema no bema bi ya ni wiase a obetimanya oyire number aje se oyire ni twem na ekika no de number na koma no said that oni wono akwehye amakwa na kodi no enti this people are completely devil ti de mecho ni yo boy bi kura na nsia emza aka 5 years no aba ne yire na ma yire ne ko to prison mai so enti ono awo ni krumpo a ne na wo timi ye ne say how much more than abaya a wahia ne keke say me ko nma kwa akoda ne fie wa bodam uti abofom yo no aware a na busuanfo kura anim no be ma busuanfo anim no osoma okukuro ba ne be ma ne ko she prison da bia iri amechi oni yo enti emma no emfaso bia ni omoso enti we ya brantia emma sem eye the downfall of Bema. I'm a catch on a bicycle kwane da onyamisha broni da woni kwan bicycle woni kwan nipa woni kwan so obaso anu ahye no kwenti se de da bia mo ye no emma sem eye downfall of Bema cause ono no disamle kuro ne boy ne eye da eje achinyo osi uno osi wujimi a me pai okronfo na me fie na wo no wujimi a se boy bi se jimi wanya sika na okoto fie me se masafa wudin to fie osi wajimi odi oba din na akoto fie so we kura no lucky oye ni se odi onu ni din ka ho bi na odi oba ni din me na yi no sisi amino kase abrante ntina danfo nchen oba na pam na si abontin na dada ba se wudu wa din na ya ka oba be da pamo so on meche no hwe asemu agyan kwase mpanyini enye na oba agi ni fie America tu o park so nyina mfaso amaso me bokim face me bokotoka house of home faso amaso na busu ya panyini a
onu Twene ko school ene ne maami Twene tubini ne papa otua school fees omunya land fie na oba na abeje na ne mpena ena ti land fie no owo ne twema nwumre ho enti asamu ajan enim nyansa te said the almighty Jonas eno ameye twesema nka samre ni fie landing o chele ogana no afly no akoda landing no achele o enjoy the sweat and then the sweat no be man hunu na enjoy obaji akoma ne mpena so wajimi enti atwesem wanwu amane a obekom no bra si anyansia 15 minutes pe kasi yampanyi bi aminim no ase na dwuma nyina ase o tua ase support o se Jonas ya me ya ne se 5 minutes be na mkodi twa yo enti akura anya me dia o so aba ne se ya me dia so on ya me che no o se 5 minutes pe 5 minutes pe o so me bia di so tua sika na dia ya o wi ase ne se wo tia brochire wakra abusuamfo se wo ba brochire abepe sika ba fie na wo ye adwuma bosome so sika no oba ni agi sika ne akoma no de no aduane ma oyonko bema na edie ibia ni wi ase aye ya chesa nti odwan wan kodi twa obewu ana tue sika na di obi no nko ne baabi enti oba dem menkoda hoda na maya ni nyina okunu di oni kunu so a oh boy now kowura ha yebeku enti oba no matter how you trust oba menko nkoda ni fie da oba fie menko woni sika de betua hotel akodi twa men unsum platwe simple tiri amecho ni yo mese de be ma na busuanfo ene oba na busuanfo atenase a yaya aware ekura no oba ni kukuru ne kohye prison o kukuru be ma ni kohye prison enti ade no eyese na tie ne mpena ne yabisa ne se abrantie no unim nana se unim ne dia na wo pai ne kromfo dia no achi na hwehwe na suma etezi wa ma mu green light se unim ne dia abrantie nso se wunti na ofio wo so se unim ne dia na ne ye kromfo ampa yaku abrantie no kwa utie ne nyuma 9 song abrantie kama etwafun we o etwafun sei akunkwa ti said ye etwafun age ai asamu ajan fie no enti se wajimi a wonye ye o wiase yansa ne ye de ye o ayesa abrantie bi ba na Twene Jonas ya trembro che 20 years 30 years enana no ba ye uchi broswas uchi Bentley uchi BMW uchi ai inam so ye adwuma ban o che me adwuma ye nam se de na wodu sika ye onim ni odi sika ye o de we nsan ne jot ne ma se mo se ne ma 100 200 nam se ofa wo betimi adani sika ni ti se me a se si a obeka chem say o follow me principle what senior save $120,000 na $120,000 no $100 no nko atwam 20 billion e Ghana sika ai 10 billion sisen so and so that I don't am kromu a start your save sika am chance kwasi broni no ti kromu ano nti mu ndama mu nsua no oji akatua odi katua no first anse no akwadwene obi hu o onu odwene nti se unu wadwuma wo ye pebika ho fa ba akutua odanka na fa de akatua wa ho enti bie savings account na bie checking account savings account fa nsanka sika bia obeji bia no fa mu 50 na 80% kotwo o follow principle why ye because obi ani wiase a obeda sorry na $1 million good accounts e sika enya ne da bia na ye de bi kotwo near the two over the years over time the money is going to go up say na me buy broche be nya sika me ne yire me ne mpna me ne hwe me makonwa sika ni na gu accounts me ntohwe me kwaji pizza dey free ma kwaji coffee aboso me ntohu abrofo ma de aduane bre me free tambia o me de ba free me ntohu anti e ba sa no sika me nya nyina gu accounts mo romari so on ya meche no enti aboa me ma me save more nti save more na o sabosiam po na o pa enam sika na tower council no mti broni nim say o ho nkyere you are good regardless or the sky ma wa nsuro se wo metua enti with that being said let's get into it enti IGP
Monfa oba ne ne maame nkotum omo na ama mantem wofo aku abrante no ayo oba na ne ma eku no hwe achinya bi na omo gisa na omo nyina ate omo nim nyansa oba untu so wo yire na wadu ye so ma yire ameki decision wo ya aboa o oba make decision e beku because ono make decision e say favor no nko no woni nnama da bia bibia e say favor no nko a de beboa no nko a dan na moko han a ba bia ono no pe nko a na ese moko do what you say bibia just bibia ofi obia de e be favor no nko no onwini be ma bia ho yire amecho ni yo ono na mo de number ama mema ntida wo ne be kon si oja obia no wa target be ma foforo a onim se sha be ma no we sika chen ana be ma no betimi ama ni sika mo a chen ti omo no omo ye nipa a wuntimi ntrase no ma ni yeye ti ya me chen omo ana ku abrante no ani ye se kwase ya bi to mo te ba ko so a oba ni kunu no odwan o defende the enti a o defend na mind game because when we say ni maami adi awu enti wan defend ne yiri tutu ni na yefa ne yiri na ye befa ni maami aka ho ena obi apɛ ni maami asɛm enti ani on force defend enti utie dia me kyerɛ ni ye abranteɛ etwem faso ni sumama wa example Ghana ho asɛm agyan bɔ enya sika kɔtɔ ofie Orlando etwe agye afiri ni nsɛm de akɔma ne mpna ne dam ama Samuel Jan ene okolania okoda obi hall ti ya mecho no kwasia na no da fi oye landlord sisia na o twe no ono ankasa no na busuani bi ama TV so da ti ya mecho no enti Jimmy adan na wo no wonwini wa ho na kwadwene etwe ho aba bewu enti amrantie no etwe enye ade a eye important o wi ase kwasi yampanyin bi ti radio so na oye da na mass o ya boa Twene Jonas say wey nyama meya ha da be hu an say judge na fa kira kodi abaya no aye no foolish case. I'm telling you the truth. Asamoah yire sa omuko court na omuko judge ni kodi Asamoah yire and no catch Asamoah say foolish case only choice o ji fie na ma no Ajiji Asamoah filling station in normal obaji bibia man and so obi otiga na obi anim say Asamoah ne success nyina no abaya no kapreni one city kura abaya no kapreni me no nya mo na ya devil ya baifu a me say ade a misika ni mintimi ko claim say yem fama me da nya say mani wani bre ade a obere no aye sa o kapreni Asamoah edi America o park so a unkura tawo wo de pepa nanim Don't amiro abrofo no anajo promusi dan o omo na o the building a nation is the same as creating job and creating job is the same as building a nation omusi dan anajo awia anumre they don't sleep they work forever 24 hours am catch us stop here we be a glass in one. You don't gotta worry about anything. You're gonna be high regardless.